Кел, сәғат олғарда шәр 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. 1, 2, 3, 4 на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен, әйдә. Selam dostlar, biz bunda kış söylenabız. Hazır qarabızda kim jine. Malaylar nişsiz. Kışsın aşaksız mı? Ayye. Kışlı birni yığar, bilimli mingni yığar. Sizin şul makalini işitkeniz var mı? Yok, işitmegen emeli. Bilimli bulur için harflerni öğrenirge kerek. Ayda dersine devam ettik. Malaylar, oturunuz. Dostlar, siz hazır mı? Bugün bizge yanga harf konakka keldi. Tanış buluz. M harfi. Ayda birgelep qabatlayıq ali. Neydi avaz ekan? Malaylar, qaysısınız aytdi? Taqtaq avaz mı? Qo'yan bilding. Süleyman, sen nechik o'ylaysan? Men Alikan bilan kelisham. Ovoz yo'q. Ayyi, ovozni aytganda kirta oshiriy. Shulay bo'lgach, m tortiq ovoz. Malaylar, birgalab qabatlaybizmi? M tortiq ovoz. M tortiq ovoz. Leyla, ayda o'ynaymiz. Yar aralaysa o'yinning shartini tinglag'iz. Men so'zlar aytam. Agar so'zda m ovozi eshitsangiz, qo'l shabarga kerak. M ovozi bo'lmasa, bosasiz. Do'stlar, siz de bizga qo'shilasiz. Birinchi so'zni tinglag'iz. Mayiq. Durust, davom etamiz. Teraza. O'tirg'iz. Mo'yin. Ромашка. Шалқан. Дұрыс. Шаян. Мәк. Һәм соңғы сөз мәтрушка. Булдырдыңыз, малайлар. Алихан, сен бигерәк тә тырыштың. Рахмат, Ләлә. Süleyman, sen de şabiti oynadın. Tırışam indi. Dostlar, bu oyun sizge ışadı mı? Siz tilese koysa harfini soylab alıp, şulay oynayasınız. Ko'ngilli de, faydalı da. Malaylar, yol ettik, indi o'qirga kerak. Öğrenik tatar tilin, ayda. Hazır birgelep harflerini qo'shib o'qib qaraymiz. Demek M harfi oğa taba bara. Ma. O'quvimizni davom etamiz. Hazır harflerini o'rinlari bilan olishtiramiz. A harfi oldan kelar. Ondan so'ng M harfi. Demek O M harfini taba bara. Birga o'qiymiz. A. Davom etamiz. Harflerinin o'rinlarini olishtiraylik hali. Malaylar, buldirasiz. Do'stlar, siz nechik tirishasizmi? Aydagiz, davom eting. Ma. Aferin do'stlar, aferin. Malaylar biraz orttu, eymi? Aydagiz, yol etamiz. O'ynaymiz endi. Darsda qichqirmaymiz. O'yinning shartini tinglag'iz. Mana bu tılsımlı sandıqqa bari tek M ovozi bo'lgan so'zlarnigina solirga kerak. Olma so'zida M bor. Durust olmani sandıqqa solamiz.
Дұрыс, Алихан. Миләш сөзінде де мы бар. Мәндәріне де салабыз. Шәп. Топ. Әйттім бейт сандық тылсынлы. Ол мы хәріфі болған сөзләрні генә жия. Топ сөзінде... Білем. Анда мы хәріфі юк. А лимонда мы бал. Булдырдығыз. Сулейман, мы хәріфі бал. Әйе, оны да сандыққа салып була. Булдырдығыз, малайлар. Хәлдір біргелеп оқойбыз. Ам, мә, ми. Devam etəbəz. Alihan, sen oquysan. Al, mal. Əfərin Alihan, sen indi oquy biləsin. Dostlar, birgəlləb oquybız. Mal. Malaylar, bunga sizga so'nggi birim. Malaylar, sizga şarlarınızдағы ejeklerini oqırğa kerak. Alihan, sen L harfine başlanğanların oquysan. Buldurdun. Süleyman, sana M harflisi qaldı. Mi. Siz dürüst оқыған болсағыз, шарлар өшіп кетірге тиеш. Текшіріп қарайбыз ма? 1,